I evo nas, otvaramo našu zadnju prezentaciju u ovom ciklusu e-twinning petice i želimo vam, evo, barem što se e-twinning petice tiče, dobra večer na posljednji webinar u ciklusu petice, došli smo i do toga 5. broja. Kad se okrenemo nazad, izgleda da je brzo prošlo kad smo gledali naprijed i planirali sve ove webinare, izgledalo je jao, puno je posla ispred nas i vremena, ali evo nas, Arjana. Evo nas sad na kraju, dobro večer svima i od mene. Mislim da smo zaista imali jedan lijepi ciklus vrlo interaktivnih zadataka. Naši sudionici su zbilja bili jako aktivni i rado sudjelovali u tim različitim zadacima. Pa evo, hoćemo li večeras u tom istom tonu završiti, Alenka? Naravno da hoćemo, naravno. Jako se veselim današnjem webinaru zato što zapravo dok smo kreirale i radile na ovoj prezentaciji podsjetila sam se toliko puno toga lijepoga iz e-twinning projekata, puno lijepih aktivnosti, puno lijepih radova mojih učenika i lijepe suradnje koje su ostvarene kroz sve te projekte sa raznim školama i kolegicama i kolegama diljem Europe, a i šire. Kao što smo rekli, nekako mislim da je vrhunac. Kao što smo rekli, kraj jednog projekta uvijek je početak drugog, zar ne? Tako je, tako je. I evo par praktičnih informacija. Dakle, planiramo ovaj webinar dovršiti unutar sat vremena, dakle do 7 sati. Plan rada i ove naše prezentacije večeras je pokazati vam gdje pronaći kriteriji i primjeri iz prakse sa kontrolnom listom i kako i zašto prijaviti projekt za oznaku kvalitete. A prije nego što krenemo na ovaj, ajmo reći, praktični dio i sve ovo što smo pripremile, evo i potpisne liste. Imamo pa gore. To još malo evo, stoji na ekranu da bi se svi mogli potpisati. Ana Marija pita hoće li biti riječi o prijavi škole kao e-twinning škole. Nećemo o tome govoriti u današnjem webinaru, zato što e-twinning škola podrazumijeva rad ne samo vas kao jednog od članova e-twinning tima, nego zapravo cijelog e-twinning tima koji uključuje puno više kolega i isto tako potrebno je određeno iskustvo u provođenju e-twinning projekata, sudjelovanju na profesionalnim događanjima i tako da, a ovo je ipak e-twinning petica za početnike, znači tu smo sad na početku, a nakon što vi ovo sve što smo radili primijenite u vašem radu, onda će biti vrijeme i za e-twinning škole. Tako je, mislim da ste na pravom mjestu da krenete s tom pričom u svojoj školi i da sve ovo što smo i mi pokazali da podijelite, da uključite svoje kolege, da i vi budete jedan od onih koji dijele svoja znanja o e-twinningu i na e-twinningu. Evo ja se nadam da ste uspjeli otvoriti potpisnu listu i potpisali se. Pa evo nešto općenito prije nego što krenemo na svaki kriterij pojedinačno. Gdje uopće pronaći kriterije za oznaku kvalitete, kao i ove savjete na koji način kvalitetno provoditi određene projektne aktivnosti možete pronaći već na onoj početnoj stranici e-twinning portala. Tako da otvorite prednosti e-twinninga, a ovdje pod priznanje otvara se nacionalna oznaka kvalitete, europska oznaka kvalitete, e-twinning portfelj i e-twinningove škole. Pa evo, ako vas zanima nešto o e-twinningovim školama, onda možete i samostalno pronaći ovdje neke informacije i upute, naravno.
Kada otvorite nacionalnu oznaku kvalitete, tu ćete dobiti zapravo mogućnost pregleda svih kriterija koji su raspoređeni i podijeljeni u 5 kategorija. I evo nas već kod prve kategorije, a to su pedagoške inovacije. Ja ovdje prepuštam sada riječ Arijani. Može. Evo, ja ću onda vam nešto više reći o tom prvom kriteriju, a to je pedagoška inovacija. Ja bih još samo napomenula da ovaj kriterij ne vrijedi samo za eTwinning Hrvatska, jer ga vidite sada na hrvatskom jeziku. To je kriterij koji vrijedi na razini cijele eTwinning zajednice. Znači, ti kriteriji su donešeni na nivou centralne službe u Briselu i sve nacionalne službe kada ocjenjuju kvalitetu projekata služe se upravo ovim kriterijima. Dakle, prvi kriterij pedagoška inovacija. Prvo i osnovno moramo promisliti o ciljevima koje ćemo ostvariti tijekom našeg projekta i tu se možemo zapravo voditi ciljevima koje označavamo kao SMART, znači ciljevi koji su specifični, koji su mjerljivi, koji su dostižni, znači realno je očekivati da ćemo ih ostvariti, važni i koji su naravno vremenski ograničeni, znači da ih u određenom vremenskom razdoblju moramo ispuniti. U pedagošku inovaciju spadaju također i različiti pedagoški pristupi i prijedlozi za poučavanje, a to su različite pedagoške metode koje uključuju i potiču aktivno sudjelovanje i aktivnu uključenost učenika. Od tih pedagoških metoda koje vi sigurno već i inače koristite, možemo napomenuti na primjer suradničko učenje, projektno učenje. Zapravo i eTwinning se bazira na projektima, znači ono što učenici rade je da sudjeluju u projektima, da je u centru procesa poučavanja i učenja naravno učenik i da također koristimo različite kreativne i inovativne pedagoške metode i tehnike. Uz ovaj opis tih kriterija vi također imate jako zgodan popis za provjeru, znači koji će nam pomoći da zaista budemo sigurni da su ciljevi ispunjeni, da ciljeve možemo pronaći u aktivnostima koje provodimo i također kod pedagoških pristupa, evo na primjer imaju li učenici mogućnost da sami nešto stvaraju, odnosno u suradničkom radu nešto stvaraju, da li im omogućujemo da budu inovativni i kreativni. Zatim, tu se također radi o različitim vrstama sadržaja koje koristimo, ali naravno i inovativnim metodama samog poučavanja. Pa pogledajmo sad nekoliko primjera kako je u jednom od mojih projekata, ovo je bio projekt koji je 2014. nagrađen nacionalnom nagradom Komet. Znači, u čemu je bila ta pedagoška inovacija ovog projekta? Tada smo te 2013. je to bilo, željeli kolegica iz Grčke i ja upoznati naše učenike s mogućnostima udaljenog učenja na MOOC-u. Znači, prije skoro 9 godina MOOC-ovi nisu bili toliko popularni kao što su danas. MOOC znači masivni otvoreni online tečaj. I tada je jedna od najpopularnijih institucija koja je provodila takve tečajeve bila Coursera. Oni su i danas isto tako jednako aktivni i mi smo nekako naše učenike 3. razreda srednje škole željeli uključiti u jedan takav Coursera tečaj kako bi razvili vještine pisanja na engleskom jeziku. Znači oni su se pripremali za maturu
i htjeli smo im omogućiti da još poboljšaju svoje vještine pisanja. Naravno, kritičko razmišljanje, suradničke vještine su trebali razviti tijekom tog projekta, jedni druge vrednovati, naučiti sebe vrednovati kako bi njihovi rezultati bili što važniji. I ono zapravo što je bio jedan od vrlo važnih ciljeva je da upisivanjem na takav jedan tečaj da shvate važnost cjeloživotnog učenja. I ja mogu reći da je jedan od tih učenika kad je završio srednju školu, znači oni su u 3. razredu sudjelovali u ovom projektu, i nakon 2 godine kad je došao na fakultet na sat engleskog jezika kod moje kolegice, i ona je pitala njih ima li netko možda već neka iskustva s online učenjem. Samo je jedan jedini učenik se javio i ona mi je rekla, ja sam odmah znala da dolazi iz tvoje škole, i zaista on je jedini spomenuo te mogućnosti. Znači oni su to već u 3. razredu naučili da postoje tada je to bilo skroz besplatno, da postoje te web stranice, institucije koje organiziraju takve tečajeve. I još bih samo naglasila ovdje da vi znate da je to taj masivni otvoreni online tečaj, a kad imamo e-twinning projekte mi uvijek pazimo na sigurnost učenika. Znači mi nismo htjeli da učenike samo upišemo na tu Courseru i da one prate tečaj i da se tamo susreću s ljudima ko zna koji imaju koliko godina, iz kojih dijelova svijeta dolaze, što rade, i zato smo mi zapravo organizirali taj e-twinning tečaj, tako da smo imali zapravo tečaj u tečaju. Znači unutar našeg e-twinning projekta su učenici pohađali Coursera Kids i tako da smo jako pratili na koji način oni komuniciraju s drugima, odnosno mi smo ih poticali da sve ono što će one zadatke koje su trebali riješiti u Courseri, da najprije riješe u e-twinningu, jedni drugima daju povratnu informaciju i da onda dalje nastave u radu tog tečaja. Alenka, kako je to kod tebe? Imaš li ti možda neki primjer podijeliti o pedagoškoj inovaciji u tvojim projektima? Da, naravno, ali kod mene se radi o učenicima, znači osnovne škole. Mlađi su učenici, pa smo nekako te inovacije radili na drugačiji način, ali htjela bih reći da ja imam jednu učenicu koja je upisala je ugostiteljsku školu, bila je onako vrlo dobra učenica, ali evo voli jako kuhanje, tako da je otišla u tom smjeru i u ugostiteljskoj školi je raspisan natječaj, odnosno poziv za učenike da se prijave na Erasmus. I ona se prijavila, naravno ima iskustva u radu u međunarodnim projektima i što se tiče Erasmusa, jer su nam dolazile kolegice iz raznih zemalja u našu školu, tako da su imale doticaj sa učiteljicama iz inozemstva, a isto tako i na e-twinningu ima i svoje potvrde i priznanja kao dobitnica oznake kvalitete za učenike. I naravno da je jedna od odabranih jer je bila jedna od rijetkih, ne znam je li se radilo o jedinoj učenici, ali pohvalila se eto da je ušla u drugi krug i u odabir učenika da sudjeluje u projektu u svojoj srednjoj školi zbog toga što eto ima iskustva u provođenju u radu na međunarodnim projektima. Naravno za to je važna jako diseminacija jer je ona mogla dokazati da je sudjelovala u projektima tako što je naravno na našoj web stranici škole pokazala gdje je ona to sve radila i što je radila, kojim aktivnostima se bavila tijekom osnovne škole. Tako da evo možemo se na to osvrnuti i malo kasnije koliko je važno diseminirati i pokazati primjere što se radi, što učenici rade, naravno imenovati ih
uz suglasnost roditelja. A evo, osvrnula bi se što se tiče pedagoških inovacija, tamo nisu isključivo navedene inovacije, ali je jedna od inovacija, ako možemo tako to reći, možda pod navodnicima, je i diferencijacija zadataka. Imala sam u ovom projektu jedan takav zadatak. Ovo je inače projekt koji se zove English Counts. Imali smo povezan engleski jezik i matematiku i ovdje se radilo o razmjeni zadataka među učenicima, a onda smo morali rješavati zadatke i pokazati rezultate, naravno, kroz rješenja tih zadataka. Pa tako smo imali recimo diferencijaciju, što znači u načinu rješavanja zadataka, pa ovdje imamo tekstualno rješenje, zatim smo imali rješenje kroz sliku, odnosno ovako kao nekakav mali strip. Ovdje se radi o diferencijaciji prema učenici s poteškoćom, učenica koja se jako teško verbalno izražavala u engleskom jeziku, međutim, evo, ponudila je svoj način rješenja zadatka, a to je bilo crtanje. Voljela je crtati, pa je nacrtala ovako jedan kao mali strip sa svim koracima rješenja ovog zadatka. I na kraju smo imali i glumački dio, odnosno čitalački. Imali smo učenika koji je čitao priču, odnosno sve korake rješenja ovog zadatka, i učenike koji su ga rado slušali i odglumili ono sve što im je on rekao da treba napraviti da bi ovaj zadatak bio točno riješen. To smo snimili kao video, odnosno kao kratak filmić rješenja ovoga zadatka. Eto, tako da zapravo te pedagoške inovacije i različiti pristupi u e-twinningu uključuju to da učenici aktivno sudjeluju, što je ovdje očigledno. Imamo različite rezultate prilagođene učeničkim sposobnostima i interesima. Dobili smo isto rješenje, ishod je bio razumijevanje čitanjem, a 3 različita oblika. Sljedeći kriterij je integriranost u kurikulum. To znači da se potiče interdisciplinarnost kad su u pitanju različiti predmeti. Malo prije smo vidjeli da, evo, već smo nekako zagrebali i u tu temu. Imali smo engleski i matematiku i evo sad je možda prilika i da kažem, mi smo se potrudile pokazati raznolike aktivnosti za svaki kriterij, međutim, vi kad uzmete jednu aktivnost možete proći kroz sve kriterije i vidjeti gdje se ta aktivnost nalazi što se tiče svih kriterija. Tako da evo, imali smo integriranost već sada, iako smo govorili o pedagoškim inovacijama, imali smo integriranost matematike i engleskog jezika, više disciplinarni pristup, to znači da su ishodi projekta također iz različitih predmeta, jer je važno, ukoliko vi kažete da projekt obuhvaća različite predmete, da je onda vidljivost rezultata također iz različitih predmeta, kao i ostvarivanje ishoda iz tih predmetnih kurikuluma. Na kraju je naravno važno da učenici dok rade na projektnim zadacima, dok rješavaju zadatke koji znači obuhvaćaju različite predmete, da se tu onda razvijaju i različite kompetencije i vještine. Naravno, bez aktivnog uključenja učenika je to nemoguće, dakle mora biti vidljivo da su zaista učenici odrađivali sve te zadatke. Evo, mislim da sam sad već manje više objasnila o čemu se radi što se tiče integriranosti ili uključenosti u kurikulum. Isto tako je važno napomenuti da je dobro integrirati u one kurikulume, odnosno kurikulumske dokumente, tako da vam projekt bude i vidljiv. I evo smo opet kod Coursera Kids. Opet kod Coursera, a mislim da je tu jako jasno naznačeno da je ovaj projekt integriran u kurikulum za engleski jezik, jer razvija vještinu pisanja na engleskom jeziku. Znači, ja sam mogla taj projekt napraviti normalno na svakom satu, da ih tražim da svaki sat pišu na neku temu, esej.
I to bi bio tradicionalni pristup i sigurno da bi njihovi rezultati bili dobri, jel? Na kraju i pokazali se na maturi. Ali ovaj pristup je na neki način drugačiji, zanimljiviji učenicima, a isto tako mogu razviti svoje vještine pisanja i zapravo ih ovaj projekt može potaknuti da i van nastave možda čitaju, pa isto tako pišu i pripremaju se u biti za maturu. Bili su izloženi autentičnom okružju, to je bio tečaj kojeg su vodili profesori engleskog jezika iz Amerike, iz jednog koledža u Americi, i tako da su imali i tu onda priliku i ne samo pisati, nego i čitati na engleskom jeziku, dakle razvijati vještine koje su potrebne, koje trebaju steći na kraju srednje škole i naravno za maturu. Uz to smo također veliku pozornost poklanjali i formativnom vrednovanju, i to pogotovo kad se radilo o međusobnom vršnjačkom vrednovanju, i tu smo onda uključili i učenike iz Grčke. Znači jedni drugima su davali povratne informacije, što im je bilo na neki način zanimljivije i osjećali su se puno odgovornijima da tu svoju povratnu informaciju, to vršnjačko vrednovanje, da bude zaista i objektivno i razumljivo i da na neki način pomognu svojim kolegama da u sljedećem radu budu još bolji. Da, kad je engleski u pitanju, naravno da nam je e-twinning, rekla bih, prirodno okruženje. Dakle, mi poučavamo učenike da bi koristili strani jezik u komunikaciji s nekim tko zapravo ne govori njihov materinji jezik i nemaju mogućnost sporazumjeti se na drugačiji način. Tako kad dođete na e-twinning i kad učenicima pokažete, oni zapravo osjete onu pravu moć znanja stranog jezika u komunikaciji s učenicima iz raznih zemalja. Pa evo nas opet kod English Counts, ali kod jedne druge aktivnosti. Engleski jezik i matematika podrazumijeva i to da moramo naučiti brojeve. Dakle, od 1 pa nadalje, naravno u engleskom se uče malo kasnije nego u hrvatskom jeziku, odnosno na matematici. Pa je ovo jedan zanimljiv zadatak u kojemu su učenici trebali povezivati broj, dakle koji vide, svaki učenik je ovdje na fotografiji označen brojem, i odgonetnuti iza kojeg broja se krije ime, odnosno objašnjenje i rješenje ovih zagonetki. Ovdje se radi o aktivnosti koja se zove Chinese Portraits, a počinje if I were, i ovdje možete vidjeti i ovaj primjer djevojčice koja se zove Shania. Ovo su učenici s kojima smo surađivali, a učenici inače dolaze iz jedne škole u blizini Pariza u Francuskoj. Učenici su dakle čitali ovako rečenice o učenicima s fotografije i morali su povezati, pronaći iza kojeg broja se krije pojedini učenik. Jedan zgodan način zapravo drilanja ovih kondicionalnih rečenica uz vrlo visoku motiviranost koju su učenici imali dok su ovo rješavali i istraživali gdje se tko nalazi. Evo, mislim da možete čak i ovdje već vidjeti o kome se radi na fotografiji, koji broj je rješenje. Da, tako je, 9. Dakle, razumijevanje čitanjem očigledno je. Plus ponavljamo brojeve na engleskom jeziku. Jedan sličan zadatak, odnosno matematički zadatak, je bio pisanje matematičkih priča za upoznavanje i predstavljanje. Dakle, umjesto da su učenici sebe prezentirali sa gotovim informacijama i podacima, učenici su pisali kratke matematičke priče, a onda smo
jedni drugima morali napisati rješenja i zapravo na taj način smo otkrivali informacije, upoznavali se i aktivno učili i radili na zadacima. Ne znam je li netko možda ovo pokušao riješiti, a evo i rješenja matematičkog na kraju je broj mačića je 3, iako ih ovako ovdje podijeljeno možemo vidjeti i više. Dakle, bilo je jako puno ovakvih zadataka sa, ne znam, godina rođenja, dob, broj cipela, visina i tako dalje. Učenici su jako rado rješavali matematiku na ovaj način. Još jedan primjer iz projekta Team gdje su učenici kreirali zagonetke. Bio je zadatak da 5-6 svojih podataka kreiraju kao zagonetke i ovdje imamo i matematike, ali ovdje je bilo i anagrama, sličica, boja, bilo je i digitalnih i ovako običnih zadataka na papiru koje su onda fotografirali. Ovo je inače u projektu bila, ova aktivnost je bila ocijenjena kao najzanimljivija, ovo mi je bila najdraža aktivnost i stvaranja tih zadataka, odnosno zagonetki, ali isto tako i rješavanja. Ono što se meni kao učiteljici engleskog jezika jako svidjelo je pokušavanje komunikacije, iako učenik recimo nije još usvojio, odnosno nismo još radili past tense, pa na primjer ovdje je, kao što vidite, reagirao na rješenje, rekao je da je nešto netočno, međutim onda je napisao da je netočno njegovom krivicom jer je napisao pogrešne brojeve u matematičkom zadatku. Jako zanimljivo i jako zapravo lijep način poučavanja učenika kako da komuniciraju i kad pogriješe da onda trebaju riješiti tu svoju pogrešku tako da otvoreno o tome pričaju i da se to ispravi. A ovdje možete vidjeti od jedne djevojčice iz Grčke na koji način je ona složila svoju zagonetku, tako da je jednostavno nacrtala i napisala, fotografirala, pa onda opet ispod rješenja. Evo, interakcija, suradnja, komunikacija, sve ono što se zapravo traži od e-twinning projekata. Evo nas na suradnji. Da, suradnja je isto tako jedan od važnih segmenata e-twinning projekta uopće, jer mi zapravo pokrećemo e-twinning projekt da bi naši učenici mogli surađivati sa svojim vršnjacima iz drugih zemalja. Ta suradnja podrazumijeva nekoliko stvari. To je prvo i osnovno koordinacija među učiteljima, jer da bismo zajednički organizirali aktivnosti, onda u svakom slučaju treba postojati stalna komunikacija među učiteljima da bi se dogovorili o sljedećim koracima. Zatim je tu suradnja među učenicima. To podrazumijeva da se neke ili sve aktivnosti, kako ovdje navodi, da se organiziraju tako da se učenici iz različitih škola, odnosno zemalja, da se druže u tom virtualnom okruženju e-twinning projekta, da komuniciraju i da surađuju, a pritom da stvaraju zajednički proizvod. To znači, i vidite na ekranu ovdje piše većina proizvoda, rezultat je suradnje učenika iz partnerskih škola. Znači, njihovi pojedinačni doprinosi se isprepliču. Ne znači to da sad apsolutno svaka aktivnost mora biti izvedena na taj način, ali većina tih aktivnosti treba biti izvedena na način da se surađuje. I sad bismo vas pitali, ovdje još prije nego što vas pitamo, imamo i tu check listu za provjeru. Što znači ta strategija za koordinaciju među učiteljima, da li surađujemo, dijelimo naše ideje, dijelimo raspored aktivnosti, zajednički sudjelujemo u osmišljavanju tih aktivnosti.
Zatim strategije za suradnju među učenicima, da li su to međunarodni timovi i naravno ovo što smo rekli da je li to proizvod suradničkog rada. Sad imamo ovdje nekoliko primjera iz naših projekata i sad bismo vas htjeli pitati je li ovo suradnja. Naime, u jednom mom projektu True Colors se zvao, bilo nas je iz 4 zemlje, 4 škole. Počeli smo tako da je recimo portugalski tim došao na ideju da stvori story cubes. To su kao kockice i svaka ploha na kockici ima neki opis, nešto kao ideju. Oni su to napravili, to su bile A4 papiri koje su nam onda poslali poštom. Znači, zaista su nam fizički poslali poštom u sve zemlje partnere i nakon što smo onda mi dobili, mi smo to izrezali, napravili kockice, evo možete ih vidjeti na ovoj prvoj slici i sada su učenici u svojim školama izrađivali ilustracije. Znači, sad je to bio kao drugi korak, jel? Imali smo sada prijedlog tih kockica, zatim su bile ilustracije i zatim je bio treći korak izrada same priče. Što biste vi rekli? Je li to suradnja? Znači, svaka je škola praktički radila individualno, a ono što je nastalo na kraju je bila jedna zajednička priča. Od portugalske ideje, od poljskih ilustracija i od recimo hrvatskog teksta. Što biste vi rekli? Pa onda, Alenka, mogu i tebe pitati što misliš? Naravno. Kažu da. Naravno da je suradnja podijeljena na takav način, zapravo timski rad i iziskuje da svaki član tima odradi jedan dio zadatka, a onda rješenja tog zadatka kada se sklope nastaje zajednički rezultat. I to je definitivno nadograđivanje tog zajedničkog rezultata kojeg ste vi stvorili. Tako da definitivno jest suradnja, a ono što je možda dobro sad reći je i da suradnja ima različite oblike i da suradnja može biti i u parovima, da suradnja može biti i u timovima. I ovaj malo prije primjer što smo vidjeli gdje učenici komuniciraju, dakle suradnja bez komunikacije je nemoguća. Dakle, rekla bih da prvi onaj korak prema suradnji je ta komunikacija. Na primjer, zajednički rezultat malo prije je bio jedan padlet sa puno rečenica koje su učenici pisali. Dakle, rezultat je bio onaj nevidljivi da su učenici upoznali jedni druge, da su učenici osjetili nekako otvorenost prema učenicima iz drugih zemalja. Dakle, u tom smislu suradnja i rezultati nekakvi u projektu ne moraju uvijek biti opipljivi, ne moraju uvijek biti materijalni, mogu biti i ti koji nastaju ovako nevidljivi rezultati i vještine koje razvijamo kod učenika. Ovo definitivno jest suradnja i suradnja koja je iziskivala i dosta posla i mislim angažmana što se tiče slanja jedni drugima. Poštom i ja sam imala jedan sličan projekt gdje smo slali kao štafetu od države do države i onda smo snimali se kad bi nam štafeta došla u školu i ono super je bilo. Išla je iz Grčke. Da, kao olimpijski plamen. To su lijepi trenuci kad dobijemo nešto poštom. Kad nam dođe na školu paketić iz naše partnerske zemlje. Da, Alenka, ja se slažem s tobom, to je suradnja i slaže se i Goran u chatu da je to suradnja, ali to je ja bih rekla onaj prvi neki možda on uključuje dosta i angažmana i učitelja i učenika, ali to je onaj neki možda osnovni oblik suradnje kada zajednički nastaje određeni proizvod, ali svaka škola radi na svom određenom segmentu,
da bi to zajedno onda bio jedna cjelina, jedan taj završni rad. Ali ja bih vam sad još pokazala, i to je ono što Goran piše u chatu, bilo bi zapravo bolje da tu kocku da je više njih radilo zajedno. Recimo u projektu kojeg sam imala kasnije, uvijek u svim projektima nastojim da oni budu u timovima, i u ovom zadnjem mojem projektu European Art, prvo i osnovno što smo napravili je podijeliti u internacionalne timove. Znači, točno koliko već ovisi ima učenika iz pojedine škole, tako smo ih onda podijelili, i s tim da smo im dali mogućnost da si oni odaberu naziv tima. Tu smo ih već potaknuli, znači od samog početka da u forumu odaberu svoj naziv tima, budući da su to bili umjetnici, onda smo ih željeli nekakav pridjev dodati još tom timu. I tako, kad smo počeli na taj način, zapravo se podrazumijevalo da oni sve aktivnosti provode u tim timovima. I da, to je vrlo teško organizirati, jer oni trebaju biti u isto vrijeme, na primjer u breakout sobama ili na forumu, znači najčešće smo to radili na forumu, ili da u chatu budu. Sjećate se da smo u Twin Spaceu pokazali kako mogu surađivati, ali moraju biti istovremeno tu. Znači, teže je za organizirati nego onu prethodnu aktivnost, ali se u svakom slučaju može organizirati, i mislim da je to zapravo ona prava suradnja, da oni od samog početka rada na projektu nešto zajednički stvaraju. I to još pogotovo kad se u biti ne vide, oni nisu u jednom razredu da neprestano mogu komunicirati jedni s drugima, ali to su te zapravo vještine koje oni stječu tijekom takvog zadatka, koje će im sigurno i u budućnosti trebati, taj timski rad, pogotovo na daljinu. To smo radili, dakle, u tom projektu. Tu smo također započeli, znači, prvo s tim imenom, pa smo onda radili logo, znači opet u timovima su radili logo, kao što, ja sam malo prije pogledala, imamo pobjednika 20, broj 20. Tako smo i mi tu imali učenike koji su sami stavljali te logotipove na Twinboard. I na kraju završni rad u tom projektu je bila izrada escape rooma. Koristili smo Geniali. Ja imam račun na Genialiju, pa sam kreirala 6 različitih e-mail adresa i 6 različitih passworda, tako da su svi koristili u timu jednu e-mail adresu za ulaz i jedan password. I dosta je tu bilo i onako situacija da ne mogu istovremeno editirati kao na Twinboardu, znači morali su se dogovarati, raditi, još su koristili neke druge alate gdje su se dogovarali za pitanja, forum su koristili, znači nije bio samo jedan alat, nego je više toga, više različitih načina smo upotrebljavali da bi mogli izvršiti taj zadatak, a to je bila izrada te escape room igre. Tako da evo, to je recimo od jednog nižeg nivoa suradnje pa do ovog više, koji sigurno iziskuje puno više angažmana i s naše strane i ne ide uvijek baš sve glatko, kao što ide u onom prvom gdje vi u svom razredu napravite taj dio i pošaljete ga dalje. Ali i mislim da je puno, da taj rezultat kad učenici završe, nekako ga i učenici, a i mi drugačije doživljavamo. Još bih samo navela da u tom projektu sam istaknula i ovaj primjer komunikacije učitelja. Tu vidite nas 5 iz projekta i evo tako malo se šalimo na tim sastancima.
Mi na e-twinningu se dugo već poznajemo i zapravo nismo samo profesionalni partneri. Ovi ljudi koje tu vidite su i moji prijatelji, znači družimo se i ponekad imamo prilike vidjeti se uživo. I tako smo mi tijekom ovog projekta organizirali brojne sastanke u Twin Spaceu, u projektnom kutku smo si pisali. Imali smo jedan Google dokument u kojem smo isto nabacivali ideje, komentirali jedni drugima i na WhatsAppu smo još bili u grupi, tako da uvijek možemo reagirati ako nešto treba. Evo, ja ću se samo ovdje još nadovezati, neću ići dalje, mislim da si ti sve ovo do sada izvrsno prezentirala. Osvrnut ću se samo na korištenje foruma za komunikaciju i suradnju. Ovo je jedna snimka zaslona našeg projekta od prije 2 godine. Dakle, imali smo rasprave, učenici su bili u timovima, u forumima su se dogovarali, međutim oni su onda otišli mimo tih foruma, bilo ih je po Instagramu, po Facebooku, u grupicama gdje su radili, dogovarali, komunicirali. Bili su raspoređeni u timove, međunarodne timove, dakle svatko je bilo ih je po nekoliko iz svake države i onda su trebali zadatke rješavati kao na primjer informacije iz časopisa, medija o covidu i moram reći da je evo ovaj projekt proveden kompletno za vrijeme lockdowna, dakle učenici su bili u online nastavi od početka do kraja provođenja ovoga projekta. Dakle, izuzetno jedan poseban projekt i uspomena na nastavu na daljinu. Ovdje vidite isto tako da koliko komentara i odgovora ima i ovo je jedan važan dio Twin Spacea koji možete koristiti, dokumentirati zapravo tu komunikaciju i međunarodnu suradnju. I možemo ići dalje. Malo se Adobe usporio. Evo nas kod uporabe IKT-a, naravno i sad kad se osvrnemo na ovo što smo do sada već rekli, uvijek je IKT uključen na e-twinningu, naravno radimo online, imamo Twin Space, online prostor projekta, bez IKT-a bi bilo zapravo nemoguće raditi e-twinning projekte. Ono što kriteriji kažu da se alati koriste na kreativan način, da su raznoliki, da su dostupni, lagani za uporabu. Ja bih rekla da su prilagođeni učeničkoj dobi, vještinama, ali uvijek dozvolite i učenicima da sami odaberu nekakve digitalne alate kojima će rješavati neke zadatke. Oni ponekad znaju i više od nas ili znaju različito od nas. Tako da definitivno u tom smislu nemojte biti onako uniformirani. Dozvolite da jedan te isti zadatak učenik riješi na različite načine. A ako postavljate zadatke, gledajte onda da su to digitalni alati primjereni zapravo obliku zadatka i načinu na koji se na zadatku treba raditi. Zatim struktura i organizacija Twin Spacea. Spominjali smo i kod kreiranja stranica da je dobro da na Twin Spaceu navodite stranice pod nazivima aktivnosti i projektnih zadataka, a ne da tamo imate stranice kreirane po nazivima škola ili po nazivima koordinatora iz škola, jer onda zapravo izgleda kao da je to izložbeni prostor, da svako ima neki svoj prostor, a da nema miješanja, da nema suradnje. Dakle, kad vi napišete osnovna škola iz Splita, onda znači očekuje se da je tu samo ono što je osnovna škola iz Splita radila, a kad vi napišete predstavljanje i upoznavanje i kad otvorite i vidite tamo bogatstvo raznih radova, onda je to zapravo korištenje Twin Spacea na pravi način.
Važno je da digitalni alati budu dostupni, da naravno da se ne moraju plaćati, što je sve besplatno ili jeftinije, rekla bih, i ono što možemo dijeliti, to je zapravo i prihvatljivije. I isto tako da budu funkcionalni, kao što smo rekli, da budu u skladu s onim na čemu učenici rade. E-sigurnost i pitanje autorskih prava smo spominjali u webinaru kada smo govorili o netiketu i e-sigurnosti, tako da to uvijek mora biti dio e-twinning projekta. Ova checklista nam još pomaže ići u nešto više detalja što se tiče korištenja IKT-a. Dakle, odgovorom na ova pitanja ćete zapravo doći i do nekakvih uputa kako treba organizirati i koristiti IKT. Jedan primjer koji bih htjela ja navesti je korištenje Tinkercard digitalnog alata i kreiranje 3D modela. On je alat koji tada kada sam ga koristila nije bio u potpunosti besplatan, međutim radili smo na način da su učenici kreirali 3D modele, a onda bismo zapravo izbjegli plaćanje jer nismo preuzimali fotografiju, nego bismo napravili snimku zaslona i na taj način bismo zabilježili što smo u Tinkercardu radili. Drugi digitalni alat je ovaj Map Hub, znači interaktivne mape, interaktivne karte, međutim sad se može koristiti i Google karta. Map Hub inače ima jedan dio koji je besplatan i dosta toga možete raditi u njemu na besplatan način. I što smo onda radili? Kombinirali smo ova dva digitalna alata na način da su učenici u projektu koji se zvao Time Machine, bavili smo se poviješću, na toj interaktivnoj karti su stavljali svoje uratke koje su napravili iz Tinkercarda. Malo prije ste mogli vidjeti ovu Pulsku arenu, rad učenika iz moje škole. Dakle, on je na toj interaktivnoj karti stavio taj svoj uradak u Tinkercardu, a onda je i dopisao informacije o samoj Pulskoj areni. Tako da evo, uporaba IKT-a uvijek je nekako ta neka kombinacija i neke nove ideje na koji način koristiti različite alate i povezati i više alata u jednu aktivnost uvijek dobrodošla. I moram reći da zapravo ovi kriteriji se s vremena na vrijeme i mijenjaju, oni zapravo se prilagođavaju onome što vidimo na e-twinningu, da se novo događa, i tako da uvijek vi sa svojim novim inovativnim idejama možete pridonijeti većoj kvaliteti i možda i novim kriterijima za ocjenjivanje projekata. Ovo je jedan sličan suradnički zadatak i rezultat. Arijana je malo prije spominjala tu razmjenu i zapravo da segment, svaka škola ili svaka država odradi jedan segment jednog zadatka, pa je ovo i običan digitalni alat, odnosno Google Slides, koji možete podijeliti i zajednički uređivati, a radili smo na način da je na svakom slajdu, pojedinom slajdu, trebalo postaviti pitanja. Dakle, jedna država postavlja pitanja, sljedeća država kreira novi slajd. Ovdje imamo Španjolsku koja je dala svoje odgovore. Oni su odlučili nakon svojih odgovora na istom slajdu postaviti i pitanja. Ove fotografije koje vidite su zapravo videi u tim slajdovima, i na kraju smo imali i Italiju koja je dala odgovor i ovo ide dalje. Imamo i Latviju ovdje uključenu i ostale projektne partnere, ali evo, htjela sam pokazati jedan primjer zapravo alata koji nam je svima dostupan, besplatan i može se koristiti za sve. Još bih samo navela da nam je i Vjera podijelila svoj pedlet sa Tinkercard radovima svojih učenika, zaista izvrsni radovi, čestitamo Vjera. A ovdje na ovom
slajdu sad možete vidjeti moj prijedlog IKT alata. Vi znate, koji me poznate, da ja jako volim digitalnu tehnologiju, baš kao i Alenka. Pa evo, u tom European Art projektu smo koristili Europeanu, to je jedan portal na kojem možete naći zaista različite aktivnosti o europskoj kulturnoj baštini, a mi smo onda izrađivali GIF-ove. Znači, od toga kako se radi GIF, pa do toga da oni upotrijebe neko umjetničko djelo i naprave ga jednostavno kao GIF. I tu, ako kliknete na ovaj virtualni muzej, moći ćete vidjeti i jednu malu izložbu radova koje su napravili učenici. Znači, ovo je jedan zapravo bio individualni rad. Tu nismo radili, ovaj zadatak nije bio suradnički, oni su mogli raditi ako su htjeli u paru, ali smo ih zapravo i potakli da svatko od njih stekne ove vještine rada na fotografiji. Imamo jedno pitanje, kolegica Pina Žilić pita utječe li nerad nekih partnera na ocjenu kvalitete projekta. Pa ne utječe. Ako vas ima dovoljno koji radite skupa i stvarate zajedničke rezultate, a unutar projekta imate nekoga tko ne radi, to utječe na njegovu zapravo kvalitetu i angažiranost unutar samog projekta. Problem je kad su dva projektna partnera pa jedan odustane. Ja sam, na primjer, na početku imala isto tako iskustva da kad sam radila s jednim projektnim partnerom, imala sam zaista krasnu kolegicu koja se nije htjela prijaviti za oznaku kvalitete, pa je taj projekt ostao na razini samo nacionalne oznake kvalitete, a bio je izvrstan, radi se baš o English Counts koji sam malo prije spominjala. Obožavala sam taj projekt jer je bila uključena i moja kolegica u školi iz matematike, ali eto, kolegica iz Poljske koja je sve odradila, sve, i baš super smo surađivale, nije se htjela prijaviti za oznaku kvalitete, rekla je da je to previše posla i da neće. Tako da onda nakon tog projekta sam ja odlučila uključiti puno više kolegica i kolega u projekt, a taj projekt je dobio nagradu Komet na kraju, a bilo je uključeno preko 200 učenika i bio je baš jedan ogroman projekt i mi iz male škole smo koordinirali sa školom koja je bila u Barceloni, Madridu, Parizu, u Larisi, u Grčkoj, tako da eto, isto uvijek vam se nađe neki projektni partner koji nije pouzdan i koji ne radi, ali kažem, ako vi odrađujete sve ostalo i ako ne pati zapravo sam projektni rezultat, onda naravno da to nema veze. Ono što sam ja znala napraviti s takvim projektnim partnerima u projektima kojima sam koordinirala je da bih im jednostavno poslala poruku da imaju zadnji rok taj i taj i da nažalost zbog organizacije i uspjeha samog projekta i truda i rada svih ostalih projektnih partnera, evo ću ih, ne bih rekla ovako grubo, izbacit ću vas iz projekta, ali evo javite se pa da se dogovorimo ako trebaju vremena još i tako dalje, ali jednostavno treba ići dalje, pokušati potaknuti, ali ako ne ide jednostavno ići dalje. Kod nekih je to funkcioniralo i neki ljudi bi se uključili nakon takvog, ajmo reći, upozorenja, a neki se jednostavno ne bi dalje javljali. Tako da, nekad ostavite ih da budu tu, ako ne smetaju, dapače, neka gledaju što radite, zašto ne, ali možete za sve projektne partnere pratiti koliko često se uključuju zapravo u TwinSpace, tako da i po tome možete vidjeti jesu li aktivni i onda znati možda i kada ih kontaktirati. Ja bih samo podijelila svoje iskustvo, dakle moj prvi e-training projekt 2010. godine s kolegom iz Belgije. I radili smo cijelu godinu, stvarno surađivali, učenici su prekrasne stvari radili
I kad se trebalo prijaviti za kvalitetu, taj moj kolega je rekao da taj projekt nije toliko dobar za kvalitetu. I ja, budući da mi je to bio prvi projekt, sam mislila, ok, šta ćemo se prijavljivati kad nije dobar, i nismo se prijavili, a i danas mi je žao, jer sigurno bi dobili ne samo nacionalnu, možda čak i nagradu, jer zbilja je bio dobar, ali evo neki su previše kritični, pa je onda uvijek je dobro porazgovarati. I zaista reći, ja ne mislim tako, mislim da bi trebali isprobati i tako. A što se tiče broja učenika, što pita Sunčana, nema tu ograničenja. Vidjeli ste u ovom European Art da nas je bilo, recimo iz Poljske je bilo puno učenika, iz Njemačke ne toliko. To nije razlog da se prijavljujete ili ne prijavljujete za kvalitetu. Pogotovo, mislim, ne možete nikad imati isti broj učenika u svim partnerima. Da. Ja imam još jedno iskustvo, sad kad si spomenula to da se nije htio prijaviti, ja imam jedno u prvom projektu. Dakle, sam već naslutila da projekt nije dobar, jer kolegica nikako nije htjela da ništa radimo skupa. I ja sam stalno inzistirala, pitala, molila pa šta ćemo skupa raditi? Ne, kao ti radi svoje, evo na tu temu, mi ćemo svoje, radilo se o voda, tema je voda bila, ne mogu se sad voda i zdravlje ovako nekako. I dobro, kad ona tako kaže, dakle prvi projekt, i ja ga nisam prijavila za oznaku kvalitete, jer sam smatrala da nije dovoljno dobar. Ona ga je prijavila i naravno nije dobila oznaku kvalitete i bila je jako nesretna i htjela je da nastavimo i sljedeće godine projekt, međutim tad sam ja English Counts već planirala, naravno pun suradnje, komunikacije. U čemu je bio problem? Kolegica je predavala tjelesni, a s njom je, mislim, surađivala kolegica, ako se ne varam, iz povijesti, a ja sam Englez. I ja sam zapravo ušla u e-twinning i htjela pokrenuti projekt da moji učenici surađuju i razgovaraju na engleskom jeziku. Dakle, moj cilj kao nastavnika je bio potpuno drugačiji od njenog. I tu je zapravo nastao taj, ajmo reći, jedan kratki spoj. Taj projekt nije dobio tad oznaku kvalitete. Kasnije se ona jako trudila i ja jesam tu nešto s njom komunicirala i pokušavala surađivati, eto toliko da dobije tu povratnu informaciju, počeli su pisati i po forumima i tako dalje, onda je sljedeće godine ipak dobila tu oznaku kvalitete. Ali eto, jednostavno ta suradnja mora biti na način da mogu se slati i ovo što je Arijana rekla i pisma jedni drugima i sve, ali mora nastati nekakav zajednički rezultat. Mora se koristiti taj IKT, učenici tu moraju biti aktivni, moraju upoznati jedni druge, moraju nešto zajednički dogovoriti i stvoriti zapravo, da to bude vidljivo i jasno onima koji dođu pogledati te projektne rezultate. Mislim da možemo dalje ići. Vrijeme nam leti. Da, 7 je. Evo, mi imamo još kriterij koji se odnosi na evaluaciju i diseminaciju. Dakle, da moramo osigurati da su naši ciljevi ispunjeni, da analizom utvrdimo da smo proveli ono što smo i zamislili na početku i također da naš rad širimo, da dijelimo naš rad s drugima i da inspiriramo druge. Ovo je isto jedna checklista koju možete također i proći prije nego što se prijavljujete na kvalitetu, a sada da vam pokažemo još kroz nekoliko primjera kako to izgleda. Malo prije sam već spominjala ovaj školski kurikulum i vidljivost projekta i Europski razvojni plan i projektni dani u školi koji mogu nastajati, prepoznatljivost škole na taj način kad dijelite javno što radite na projektima. Nadogradnja kurikuluma tijekom godine, često je pitanje da se pokreće projekt, ne znam, u 12. mjesecu ili 10. mjesecu kad su već oni
godišnji kurikulumi škole objavljeni i ajmo reći pečatirani kao oni dokumenti službeni, međutim kurikulumi se mogu tijekom cijele školske godine dopunjavati, tako da bilo koji projekt koji vi želite da bude prikazan i u tom službenom dokumentu škole možete predložiti školskom odboru da ga prihvati i da ga uvrsti kao dodatak kurikulumu, a u vaše kurikulume, predmetne kurikulume, naravno da možete, to se cijele godine mijenja. Ono što vam padne na pamet da ćete napraviti poput projektnih dana ili nekakvih događanja tijekom projekta, dapače, samo je dokaz da vas je projekt inspirirao. Isto tako projekte možete objavljivati i njihove rezultate prikazivati na web stranici škole, kao što vidite ovdje je prikazano na mojoj web stranici škole. Imamo poseban odjel gdje imamo e-twinning i gdje objavljujemo nekakve rezultate značajnije, ono naravno što je dozvoljeno od ostalih projektnih partnera pokazati sa e-twinninga. Naravno, vidljivost projekta se može objaviti i na stranicama škole. Ovdje vidite primjer moje stranice na stranici 9. gimnazije, dakle gdje ja imam one najvažnije dijelove projekta objavljene kako bi i roditelji, svi koji dolaze na našu stranicu to mogli vidjeti. A ovo s desne strane imate nekoliko ideja na koji način vaš projekt možete učiniti vidljivim ne samo nakon završetka projekta, nego i za vrijeme trajanja projekta, tako da organizirate na jednoj stranici, na primjer, neku anketu, neki kviz, pa onda roditelji mogu posjetiti samo taj dio vašeg projekta. Znači, nećete dijeliti nikakve podatke vaših učenika, ali možete ga proširiti ako želite baš na Twitteru ili na nekoj drugoj mreži dijeliti i ostvariti komunikaciju s drugima. Pritom naravno mislimo uvijek na roditelje i eventualno na druge kolege. Ovo su isto tako, znači ovi screenshoti koje sad vidite dolaze iz tog mog projekta Europeana. Sve što je bilo objavljeno ili što je netko objavio o nama na društvenim mrežama, na Twitteru i Instagramu, smo to isto tako dokumentirali i na glavnoj stranici projekta. Znači kad je Europeana vidjela što mi radimo, onda su oni objavili jedan tweet upravo s našim materijalima, ili jedna institucija iz Njemačke nas je na Instagramu širila je zapravo te naše aktivnosti. Na TeachMeetu, na Twitteru smo dosta bili aktivni, tako da postoje različiti načini na koje možete širiti i dijeliti inspiraciju. A što se tiče same analize i evaluacije, bez toga jednostavno ne ide ni inače. Uvijek želite vidjeti kakav je imao utjecaj taj projekt na vaše učenike, da onaj sljedeći projekt bude još bolji. Ovdje smo koristili VoiceThread za učenike, tu su oni davali svoju povratnu informaciju, iako smo i TwinSpace isto koristili za to, pa smo onda to sve obuhvatili u jednoj knjizi, e-knjizi, a učitelje onda recimo tu smo imali Google Forms, pa bi onda dobili neku povratnu informaciju i analizirali taj projekt. To je jako važno, ta evaluacija projekta, jer nam pomaže da nam sljedeći projekt bude bolji. Evo ovdje nekoliko još primjera, Alenka, iz tvojih Da, to su ankete koje se ankete i može se sve to ugraditi i na TwinSpace da bude vidljivo. Dakle, kad vam ocjenjuju po kriterijima za oznaku kvalitete, ocjenjivači gledaju TwinSpace i tada stranice na TwinSpace-u moraju biti zapravo dokaz da ste odradili projekt na kvalitetan način, pa onda ugrađujete i ove dijelove evaluacije tamo. Osim ovih
alata dodatnih koje možete ugraditi. Na TwinSpace-u zadnji put smo pričali o tome, imate također alat za anketu. Inače, sve ove check liste koje ste mogli vidjeti uz same kriterije se nalaze na onoj istoj stranici koju sam pokazala na početku, ovdje dolje, iza ovih narančastih slova, iza ove rečenice zapravo stoji, se nalazi ta check lista sa svim pitanjima za svaki pojedini kriterij, pa možete tu sve pronaći na jednome mjestu. Praktični savjeti su da svoju oznaku kvalitete, odnosno prijavu za oznaku kvalitete ne pišete direktno u onaj obrazac, nego da napišete prvo u Wordovom dokumentu sve i da kopirate, zato što se obrazac ne može spremiti kao skica. On se nalazi na vašoj projektnoj kartici u popisu projekata. Dakle, kod projekata koji su aktivni, evo, on se nalazi ovdje iza prijave za oznaku kvalitete. Zašto se prijaviti? Pa evo, to je jedno priznanje nastavnicima i školama za aktivnosti, osnaživanje učenika u nastavku sudjelovanja u radu i twinning aktivnostima, pokazivanje na konkretan način da je njihov trud prepoznat. Evo, kao što ste vidjeli i na početku, ono što sam spomenula, moja učenica je odabrana da sudjeluje u Erasmusu na osnovu toga što je sudjelovala i u e-twinning projektima i što naša škola također provodi Erasmus Plus projekte, a ono širenje i diseminacija ima veliku ulogu u tome, jer zapravo na taj način dokazujete da to zaista radite. Svaki projekt koji dobije oznaku kvalitete dobiva posebno priznanje, odnosno poseban certifikat za učenike, odnosno za nastavnike, a prijava za oznaku kvalitete izgleda na sljedeći način: kratak opis projekta, one početne informacije i generalije o projektu, zatim linkovi na rezultate projekta, dakle vi morate dokazati koji rezultati su nastali tijekom projekta, i neke druge dokumente možete dodavati poput ovog kurikuluma koje smo malo prije spominjali. Na primjer, ako ste uključivali, upisivali i najavljivali projekt ili projekte na takav način. I onda vam slijedi zapravo opisivanje vaših projektnih aktivnosti kroz ove kriterije koje smo sada spominjale, na način da se zapravo osvrnete konkretno na projektnu aktivnost koju želite istaknuti kao posebnu u određenoj kategoriji za oznaku kvalitete. Dakle, uporaba tehnologije, suradnja, sve ovo što smo do sada spomenuli ovdje trebate navesti i opisati i imate ograničen broj znakova. I na kraju, ako je netko od vaših projektnih partnera dobio neku drugu nagradu ili ste vi projekt prijavljivali možda na neke druge natječaje, onda možete još i to dodati. Evo, kad dobijete oznaku kvalitete, možete ju skinuti također sa svoje projektne kartice. Tamo gdje je nekad bila prijava, sada su certifikati i oni izgledaju ovako. Vjerojatno ste to već i vidjeli. Ovo je za učitelja gdje je navedeno ime učitelja koji je dobio oznaku kvalitete, a za učenika izgleda na ovaj način gdje onda vi zapravo upisujete imena učenika koji su sudjelovali. Ostala nam je evaluacija radionice. Sve ovo zapravo, ova petica je jedna radionica. Evo, samo da kažem da je Anita žali što se može samo 4 projekta prijaviti, a sjećate se na jednom od webinara ja sam rekla da 3 projekta raditi u jednoj godini jednostavno ne mogu. 2 mi je ok, ali zapravo uvijek radim jedan, to mi je idealno jer se mogu njemu posvetiti u potpunosti, tako da mislim da je ovo ok, da nije više od 4.
I evo, Pina kaže koriste Wakelet za mnoge stvari. Ok, mislim da se i Wakelet može ugraditi u TwinSpace. I još ako piše nam Goran nešto, ali sad baš ne vidim. Gorane, hvala ti, što da kažem, hvala ti na lijepim riječima, hvala ti na željama, hvala ti na podršci. Mislim, Goran je za projektnog partnera na eTwinningu za poželjeti. Goran je jedan od onih projektnih partnera koji kažu vidi, mogli smo i ovo napraviti. Ne jedan od projektnih partnera koji kaže moramo li i to napraviti. Tako da, evo, ja mislim svi takve projektne partnere na eTwinningu želimo, a čini mi se da nas ovdje ima jako puno večeras koji smo skupa. Ja mislim da je to baš ono jedan dokaz da svi koji smo ovdje smo zapravo željni i voljni raditi na eTwinningu. Mislim, nadam se da smo uspjele kroz ovo naše druženje pokazati zapravo koliko uživamo u radu na eTwinningu i to nam puni baterije, to nas motivira i kad mislimo jao sad ćemo stati, dogodi se nešto, pa evo, nekakva nova ideja, upoznamo, naučimo nešto novo, tako da, eto, hvala u svakom slučaju svima što ste s nama i večeras u ovako velikom broju, hvala svima na lijepim riječima, možete nam pisati, možete nas pitati, ima nekakvih pitanja, čini mi se i tehničke prirode vezano za kolegicu. Ispričavamo se ako se nismo javile na sva pitanja i na sve poruke. Što se tiče dodavanja učenika ili drugih projektnih partnera, čini mi se da je bilo jedno pitanje, da ima nekakav problem, molim vas obratite se našoj službi za podršku info@mobilnost.hr ili na etwinning.hr stranici pronađite možda kontakt. U svakom slučaju, ako slučajno ne budete dobili odgovor na to pitanje, molim vas pišite opet i kažem, ako slučajno previdimo neku poruku ili neko pitanje, nemojte zamjeriti, pišite nam opet. Ja bih na kraju rekla da, Alenka, ipak nismo dobili pobjednika loga, jer sad imamo 10-10. Tako da ne možemo na kraju ovog webinara proglasiti pobjednika, ali pričekat ćemo još, pa svratite koji puta na TwinSpace. Znate da je taj TwinSpace 5 napravljen samo za vas. Možete dolaziti tu i dalje, isprobavati, pa čak i učenike dodavati, naravno neke fiktivne učenike, jel? I još jednom i s moje strane puno hvala na sudjelovanju i vašoj aktivnoj uključenosti u rad u našim webinarima. I moram reći, Arjana, da smo evo, unutar ovih 15 minuta mislim da je u redu što smo toliko produžili večerašnje druženje. Doviđenja svima, pozdrav. I sretno svima koji ste počeli već sa svojim projektima. Hvala i doviđenja.